owa Operation Wealth Creation muri Singiro ayorekera ubutashemerwa bwa nyuma yo kushanga umwana umubisi guhura ubwirumbi kandi gwanikira habimo mu byoma ebiri muri Kikagate. Debo umwana ukuguru kushomwana ngo mukufite ko umwana gw'abantu. Umunyandiza gumana twesongora kibice shongora. Kishangirwe ngo abantu nibiha umwana Tanzania gutaraha mutindo kandi bagureta umbehenda biragiro bagura zo mizi. Echero kwita katare ko mwani omwihanga ryona. Bagura umubisi. Bagureta umunako muciye umitogo muri yagumara mu inaka guno gwa Tanzania yo. Ora customer na agent nyenda kwana kanora nana yatanza kuri kuja ngutanza neri magendo. Hato mugambera anti guhira kuja nte guhira. Ati yaguhisi ahoro necho uramukore chikorashye. Chibora. Ati kubara gukwata umwana wo bagutwara bagutwara bagushika munaka muri Kagera no muza kugira muto. Iroko tsumya hitwa. Bitu meja tufa nagira ngo ayo Serena yahanangiriza abantu aba okwihara umwana gwa Tanzania. Tukabagamira ngo umwana wo muri kwiha Tanzania. Mwaza yo bagusoroma mukazaye mukagwanga bukashesha mukagwanga imirundi y'igiti bagarika gusoroma. Ngo yikirize kwano kumwana musaka n'amata batijye n'ushubi yo. Tosere ntubagambira. Twabagira ngo aba Tanzania ko barabasoromo umwana mubisi. Biyo competition bariche competition. Akwari bagenda ba Tanzania bakwate sente z'abantu nkabashatu. Atori kubanza yo ahuru bro mwana aguyayo. Konga to sente bagamba to bagira ngo kubaragureta baguteka ayibo ino gwakira bakashaka guru mbisi batakagwakira. Gasha kwa Ruth Nwamanya.